Lambe ben fuck, I got it with fuck, or you ben fuck. Bella no fuck, I yank it to the fuck. Down see that fuck, steady on fuck. What's that then fuck, I hook it to the fuck, and deep into the fuck, I just keep on fuck. Get that fuck, or don't get on fuck, and don't get that fuck, or don't get on fuck, and don't get that fuck, or don't get on fuck. Me I like fuck, 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 me I like fuck. We don't get that fuck, or don't get on fuck, we don't get that fuck, or don't get on fuck, we don't get that fuck, or don't get on fuck, we don't get that fuck, or don't get on fuck. Assalamualaikum chers téléspectateurs be Jama TV ko do men arta men hiwron fop mo be inde mu ngeyettore mum men labina no jodor don kamon no nge darugol émission mon waltata do e Jama TV hilo ngandi non hande en hebi retard seeda kono bayde ngandi menen ko waltata on heure ya do me yobitay mo par la suite donc ko do kadi men arta mais salmina kala jodido surtout bimbi hakikide madum tous les jours e darugol Jama TV men burta munde yo burtu Scott Sade e Jama TV parce que den andi ko télé mo lintina télé wondo wadde fierté guinéen au sénégalais on télé wondo wadde hande télé no tawa e téléji wondi puusude culture guinéen au Sénégal on do e Dakar Sénégal donc do kadi men arta men salmina wono moko baabe men teddube moƴƴa men teddinabe kadi men burta be jarrude men innabe kala moko baajo guinéen jo madum sénégalais jo ko awda wondirde meden tawma ka jodida do min jonnama juude didi men innama assalamu alaikum wa rahmatullah donc hiden andi hande kono mi wolirinane non hiden e mercredi le 22 novembre do kadi studio Jama TV voilà ko do kadi mi arta mi salmina wono hande non do ngandi télé on mo yetta Diallo mo yetta yettoje den fop parce que télé no ga voilà DJ Yaya kadi haray kankadi mo der ga donc kankadi himo salmina fota wana seda men inna onon fo haray meden yide ballangal on jarama fota wana seda ko do kadi men arta men torano wano wali be kalabtaneji be yo Allah immimbe ko be wali ton parce que yiden andi souvent kono mi wolirta non ko nawnare e cellal yaadi andi non sidar selli asikka ya nawnata sida nawni kadi asikka sellata donc aray ko do arete torano den wano wali be ka hôpital ji yo Allah immimbe ko be wali ton parce que den andi aduna on ko ni ko do kadi arten waden duawun to sokum fi wali be ka prison ji be yo Allah yaltimbe ton parce que den andi kadi toñube be toña fo no wali ko prison ji kala ka wada wontire harada ka bawo prison ji meden torani ma yo Allah yaltine ka wada ton parce que den andi enen do fo ko Allah woni nyaawo on donc aray nyaaworden dum ko jango wonani donc assalamu alaikum wa rahmatullah la communauté guinéenne au Sénégalais hande kadi hiden mercredi le 22 do ka der studio Jama TV kono mi wolita non souvent tous les mercredis chaque mercredi presque e yaltina e talanji go chaque mercredi e yahana invité be go parce que den andi Jama TV ko dum buri addude dum do e der culture guinéen madum e der culture sénégal on donc do kadi men arta men salmina wono grand alpha ko afora bollalji haray a yeggitaka merci beaucoup bollalji lay jërëjëf lay content na trop merci beaucoup lay ni nga sédélé sama xol yalla ma yalla attax yow ñew donc allez-y merci beaucoup aussi à Tima la star borom le 17 décembre tong ya dayan kankadi mo salmina photo wana seda voilà moy Tima la star la petite star de Billy Boy merci beaucoup à toi donc do kadi mi arta mi salmina wono maître Paté inshallah rabbi sa yaho ina nyande ataway tong photo be shooting ben e jetto be ma caméra ji wola fi DJ Billy inshallah rabbi haray maître Paté no salmina photo wana seda parce que ide ngandi kadi maître Paté kanko e DJ Billy dun na hande dun nebi donc haray kankadi mo salmina photo wana seda si mi non ka maître Paté kadi mi hay ka G life boy den andi ben non kadi ko himbe be andintinda be wallitade DJ Billy surtout ka anniversaire makko do ka publicité ji donc haray kambe kadi be salmina petit bari sayfon minanali kanani donc non yarda merci beaucoup aussi Tad Safa 224 kambe kadi himbe salmina photo wana seda be mamum 224 kambe kadi hibe salmina baydo ngandi benno fo presque be rewi kay studio do master sukuru yegidaka kankadi himo salmina photo wana seda bayde ngandi master sukuru kadi ko mo kolda hande kadi minion tous les mercredis en hebay invité be go hande kadi den andi de wondi do jeune be go e pay koy andinda mi accita be présentano hore mabbe parce que gonga ko be nata ko goddo wata yakande joma nyije donc do men arta men salmina be kolda taw mi jonna be voix be wa présentade be nako kambe woni hombe be salmina kadi cheikh téléspectateur ben grand kon no wiyete da min def BM donc
an def BM koma honto koma Kolda awa salmin be balatu comme no biɗani mi salmina ɓe ha para miɗo salmina kala pulloɗo jooɗi woni pullo Guinée Bissau Conakry Sénégal kala pulloɗo woni dal min salmina mbuy wona seeɗam lande o jantu woni min salmina kala liggoroɓe ɗo Jama TV ɓe nani min salmina dal kala pulloɗo woni mi wiya ko mi woni def BM ɓiɗɗo Guinée Bissau voilà ɓiɗɗo Guinée Bissau exactement. Donc allez-y chers téléspectateurs ɓe on nani wo ko def BM si anda landoto ko def BM donc ko pay kum Guinée Bissau pay kum Kolda pay kum Fuladu pay kum kala wolo pular donc on nani présentation makko donc kankadi haray ɓurmi sikkude ko musique o waɗata donc aray noon si ɓuri ɗo seeɗa en aray e makko kankadi donc si en iwi ɗon kadi ɗan andi DJ Billy kadi no wondi e paykoy koye annitinɗa kanko ha ɓe ƴettu DJ Billy tum ɓe hiɗani hoore maɓɓe donc kamɓe kadi mi accay ɓe présenté o par ce que ko hiɗuɗoma tun ange makko tu wawata jikke wonata hakkunde mon sen ɗon donc grand kadi konno wiyeteɗa présente ɗa toujours kay minawɗo assalamu aleykum fomo mi lanto siɗo jaam kadi waleykum salam ok min indande kadi ko Kobriano kadi ko Kobriano jeeyaɗo kadi e Guinée Conakry kadi ko a ɓita kadi leymiro kadi ko ay ka mais toujours kay hande kay ɗen e Jama TV kadi min ke wonɓe darde kay Jama TV ɓen yoɓe courage kay ɓe wakkilo kadi ɓe ɓeyda kadi e dargol Jama TV kadi ko woko honɗum kadi woni Kobriano wo Kobriano ko ɗoni mbuuɗi yano ko ɗoni ala kadi ko ara mi salmini on fof mo meccali kadi hay goto hande ɗe wonde e Jama TV kadi ko Briano kadi on kay ko artiste jogonɗo kadi e Lem City Boy prési Lem City Boy kadi union o Grand Dakar kadi haray ɗen salmini fof kadi mi salmina ɗo kadi roi de Mike GC Kana kadi haray ɓen fof ɓe hiwra kadi ɗe gandi kadi roi de Mike kamɓe kadi ɓe joti soirée le 13 janvier kadi on ñannay club kadi wona noon kadi Lem City Boy kadi ɗe gandi kadi goto kadi ɗe gandi frère jomen on kadi Jiji Billy Boy kadi on ɗon kadi on kay le 10 février kanka mo jogiti ton kadi anniversaire o minne kadi na ko yombata kadi ko pullo Fouta kala wonɗo ɗo kadi en ar kadi jaɓanemo kadi ko rondi kon kadi rewtiremo kadi ɓeyde gandi ko frère jomen on jana noon kadi ko aren kadi rewtiremo kadi salmodiren e makko kadi ha fof kadi anda wawa ko Billy Boy kadi kay rewi feƴƴi kadi ko nder ñaani kadi heewa kadi ha tawa goɗɗo e baɗaki kadi kadi ko ay ka mi jonita ɗon taw allez-y donc on nani présentation ɗi minion Jama TV ko ɗum woniri ɗo woni Jama TV fanɗina goto jandina goto fof no fotatere kala faalaɗo arde kadi Jama TV dame ɗen hiɗe udditi himen ɗo e Colobana sa ari ha ka monument tun harayɗa en face Jama TV donc ni yarata tous les mercredis e wawa yaltinde talent ji go donc nanen e yiyano ka Dev BM e yiltitoto ka Dev BM par ce que ɗen andi enen ɗo fop hande si tawi ɓiɗɗo Guinée Bissau noddama ɓiɗɗo Fuladu noddama forcément e wawa heɓude question ji seeɗa ɗi waweten lansude on tigui hande mi faala andude ko honɗum woni Dev BM ko honɗum woni ɗum Def BM donc def o koye olof mo ɓani ɗum après def si a fissa ɗum e pular ko waɗa bira quoi waɗa BM o on noon komin banno groupe dantan mi arta dantan min mbiyo min guinniranni groupe o Blues Music quoi en tout cas noon groupe o waɗani sotti o waɗani avancé après mi ɓani B o kay M o mi watti ɗum hen mi waɗi Def BM ɗiɓi ko woni Def BM quoi. Allez-y. Donc on a dit que Def BM toujours retenez bien que Def BM. Donc c'est ngari et Def BM lando den ko honnum Def BM watta comme golle de watta den tigi de anintin ko den do woni ressource makko ko den do wawi mon ko den wadi tay hande si tawi o wawi darade do ko noni golle makko ko woni golle am min ngay pi ko musique ran parce que hande musique o mi watta o hemi yaltinta vidéo hen kala naɓara kam goɗɗi concert aji goɗɗi mi heɓa kaale goɗɗum ara mi watta kala vidéo mi ala ligge ɗe gandiranta mi ama mi waɗa takkale ni après mi yaltina vidéo non par ce que kala ko musique kala komi yaltini hande kala son omi yaltini mi waɗa feere ha o natna kam gandiranta mino wawi yaltinde hen so mino wawi hen vidéo quoi surtout anani ɗum noon wona hewɓe mbawi ɗum mais nak min noon ko noon mi golli hande si mi yaltini son goro mi waɗa le tout ha on son o marsa son goɗɗo walla vidéo quoi donc min noon mi golli ça c'est très important surtout waɗugol son habbo son yoɓe fiya wattu goɗɗo donc c'est très important parce que enen ɗo fof ɗen ɗuuɗi higol artiste ɓe anintinɗa ɓe waɗay son ɓe jokkidira haɗa donc gotum Def BM ko honɗum waɗi ha naati e musique ko honɗum waɗi ha tawi Def BM kanko choisiri wonugol musicien ko tagui non ɓena woodi côté goro
mi wawi de komi taw ɗum nani parce que côté nene ka côté baba non côté nene côté baba parce que min mbam fi anno bawɗi kala goɗaɗo Casamance andi ko yere bawɗi kala goɗaɗo Guinée Bissau andi ko yere bawɗi nene an kala mbo fiyat quoi anani mbo fiyat kono ko ɗiɗa mamaya quoi mamaya mbo yiman mbo fiyat kala anani donc c'est ça même si mi tawi ɗum mino der quoi mais yayi ha après min tan e hooram yeehi ha 2020 après mi yaltini son goro parce que musique wonano e hakkillam mi yeehi ha 2020 mi yiiɗi e boy an goro nani boy an moɗo quoi toujours yo mo dogan sonji makko yenne affaire yeehi ha affaire o waɗi kam marqué quoi mbim ɗum mino wawi ɗum wadde wadde dexare ñande hoore mi naati studio mi yaltini son mi innirimo rappelare o ko min tan mi weddimo whatsapp quelques boyji après mbiyam boy ɗum welide continue anani après nak ɗum ɓan yeehi ha 2021 donc DFBM empreinte on ko fuɗɗi koko waɗɗa première son lansuɗamo tawi on temps ɗon hari ala YouTube a lansumo WhatsApp o yeehi appréciude après jokkuɗa ɗon donc mi nani ɗanna nenma ko mamaya waɗata an arɗa adduɗa ko rap donc comment ça se fait an nenma wona waɗoɓe mamaya den son coup an rap ara nata ka hoorema est ce que an sikkuɗa ɗum marsirte andi ɓenni sa ƴetti ko tawɗa no wawi marsude andi a ƴetti musique bien vrai que faut ko musique avami kono a ƴetti style musical mo ni tinɗa a tawra nen ma e bamma est ce que an pour ma ɗum no marsa non no wawi yaltude parce que hande si a laari tan mi mawnani toon quoi si tawi wawno rom mi mawnuno carrément parce que hay ba mbo toñirakka ɗum mo yakka yo an a lontorni an si tawi a naati e jiɓɓe am ɓam mamma ko wonno ko mamam ko simbannoɗo nani mbo yakka nanggu ɗum quoi mais min woni gam mawni Dakar ɗo te boji ɗimi wondunoɗi pi ko raɓɓe bata te min ngal wattu kala mi windi son ha o yalti yimɓeɓe mbiya kam o teguima quoi a windi anani a windata son ji non mi windata son jam vraiment mi windata anani après si yayi ha watte vidéo wayne affaire mi day boy jam quelques boy après min tega min mbaɗa mais ari habbi est ce que ça ne veut pas dire que ko boyɓe maɓe woni appréciude musiquement o ha tawa a nanguiɗa wawi andi parce que defa anande wodi laabi andi wodi majje ɗiɗi quoi parce que hande si tawi a yaltini son min mi andi sa wolde son am wolde dogui carrément parce que hande si a yaltini hande son ya une semaine walla 2 semaines toujours yo ana heɓara numéro aji kesi biyo ɗima yo en tout cas min ko tagui mi ɓan numéro ma o mi heeɗima son ma o quoi weeli kam buy wona seeɗa mi andan no marsude par ce que si tawi hande si a yaltini hunde tan a anda horo tolli a anda horo on tollani voilà min si tawi non mi andi sa sonji ɗi jayi ande sa jolle mi yaltina son min an hoora mi nanga o son welani mi on tigui hoora mi yaltina son mi nanga o son welani mais no yara yo mi anda wolde e weeli quoi anani parce que yimɓeɓe e hoore mumɓe donc a faala men andinde talent ma no dépasse son ji ɗi wonɗa wadde fewnɗodi non no dépasse sa no botta allez-y chers téléspectateurs ɓe en artay kadi e DFBM neɓata parce que on nani wo talent makko no dépasse son ji ɗi woni wadde ɗin pour vous dire que tum yo waɗu attention fiyon ɗum parce que goɗɗo si a waɗi son si tawi yimɓe ɓe hiya e inna no foti an a nangi fota c'est parce que anda andi ka hoorema a fuɗɗaki taw donc DFBM haray fuɗɗaki taw mayin kadi ko Lem City Boy ha joni kono wolirte noon par ce que kono mi neeɓi wolirte noon ko yiɗa o ko saabu donc Lem City Boy hande Cobriano no ari ɗo représente gol groupe ji ɗin Grand Dakar groupe ji ɗin wontirɗi toon e Wakam fop donc par ce que pay koy kadi ko pay koy anditinɗa hiɓe poursude culture mo anditinɗa Guinéen ɓe no jogui ɗum Wakam toon andi hande si tawi souvent en nana yiɓe inna groupe ji ɗi moƴƴa ko gonga kono ça dépend e nder groupe ji ɗin kadi si tawi affaire on no mari jokkere en ɗan haray on côté ɗon no wawa innude no wawi heɓude important seeɗa donc en aray e Lem City Boy ka cadre ma jokkere en ɗan kami wooli ɗon joni ko ɗon mi artata hande mo andi on no andi iɗon jokkodiri e groupe ji buy iɗo yangodude e groupe ji buy mais est ce que onon pour mon groupe ji ɗi wonno wadde ɗin on yahay woni e majji fi uniquement ko mawɓe wiyata ko moƴƴa ou bien hande groupe ji ɗi jokkuɗon ni no mari solidarité hande si tawi SOS no woodi nder toon hande ɗa wawi immade nawna est ce que ɗum meeɗi arrivude on ka nder groupe mo woni yo groupe ji ɗin fof wondu ha goɗɗo e mon nawna on tigui wawa lancude message jama on fof wallito ɗum ok toujours kamina kadi hande kadi
mi yilto kadi fayin kadi mi jaabo kadi konngol ngol jaabilan ɗon ngol hannde kadi min kay groupe kadi woɓɓe ne kay groupe kay sanate e groupe kadi a waɗa kay groupe kay fijina goɗɗo waɗa kay gon tigi pagay kadi fimina on tigi walla yarina on tigi ko ɗum watta ha mawɓe makko ɓe wona fulɓe fuuta ɓe hannde ko min ta kadi jeyiraɓe Conakry ɓen fof kadi ko ɗum waɗi pay ko maɓɓe jokkodira e tunɗiɗo e tati tun ɓe innamo ko bandi o naati kadi waɗugol lantare ma kadi ko moƴƴa kadi ɓe nattemo kadi quoi min hannde kadi groupe kadi min na sama kala kadi quoi ko ƴettitirɗo sama kala o kadi woni sama kala kadi quoi groupe hannde kadi somin jooɗi ke mi waɗi udditi kadi kaye sa nawni kadi men hatta kadi menen fof amen min ya kadi motive o kadi ko tega hari ɗum meeɗi wadde ka groupe ji mom ok meeɗi wadde ou bien meeɗali wadde télé noon dariɗa koy donc ay meeɗali wadde kadi ko min kadi ko taw mais ko kiitadi ko joni an ɗum ɗon no wawi marsude en tant que an depuis wonɗa ka groupe ji ɗon a faami mi anda si neeɓi e si neeɓali mais quand même a wata lañinude onon ɗon fof goɗɗo e mo ronki nawde gila ɗum fuɗɗi woday nawnuɓe mais est ce que ɗo wadde ɗum on ala wadde ɗum ka no ɗum ɗon min nayi kadi guimen fuɗɗi jokkodirde guimen fuɗɗi jokkodirde par ce que ɓo yaala kon tigi memmini kono mais gui on tigi memmini kadi no heeɓi kadi doole e nder mum kadi par ce que wonti kadi no desidi kadi inchallahu kadi wo hayso men ɓuurali kadi sayfo wo kadi min hewtoma kadi quoi par ce que kadi min yimorde e nder ɗum kadi musique on kadi quoi min nayi kadi meɓe won jokkodirde ɓe kay ko groupe aji toon kay fof kadi hay goto taw heɓa hew ɓaal taw nawnare kadi e nder mum kadi quoi hay ka joni e garay ko cadre ma musique himmugol ngol wonɗo wadde ngol hiɗon jokki groupe hiɗon himude hiɗon hiide avantage e musique mo wonɗo wadde on ok donc min hiire kadi avantage on kadi seeɗa seeɗa par ce que man hannde kadi mo kala kam bon kay kala kam yeehi kadi mi répéti kadi kala mo min joddi kadi mi lance kadi youtube ka compte amen kadi jama kadi min nayi kadi hannde ɓe arde kadi abondagol kadi quoi par ce que min ari fuɗɗago yimmugol kadi min jooɗi min daari min organise groupe on min daari so min organise groupe on min yalti réunion ji jama min jooɗike ni to min organise soirée ji ay donc kay min inni kadi entra min ala tan par ce que min inni ko fof ki groupe andatarma o heɓɓa kadi andatarma har ko artiste jo kadi quoi artiste jo hara kay ko marɗo doole kadi quoi min haldi joni min waɗu kadi artiste joni min kadi komi artiste jogo kadi e nder Lem City Boy min waɗi artiste on kadi mi yimi kay son goto kadi min buggimo ka YouTube ton kadi min sentimo kay groupe aji WhatsApp kono min senditiramo noon kadi jama on gilande ma groupe aji ɗi wakkama Kimboy Dance Junior Kimboy Dance ɓen fof lando homɓe on Lem City Boy ɓe ara kadi ɓe daara men kadi woɓɓe kay tano humpa kay ko homɓe woni Lem City Boy kadi ɓe ara kay ɓe daara men kadi ha joni ɓe ara ɓe daara men compte amen YouTube o woɓɓe kay noddirala ni na partage nan compte ma YouTube on soñji kon ɗon wadde kon kadi ɓeyna kadi bon courage kadi quoi mais quand même sonji ɗi wonɗo wadde ɗin e o musique mo wonɗo wadde an hande ko honde tuma musique ari ka esprit ma ha tawɗa aɗa dowa natude musique honde tuma ok min inspiration ngal gon kadi hannde mi ɓooyi jentade kadi andatare ma yimoɓe ɓuyi kay Guinée en kadi quoi kono mais mi jentiki andatare ma neɗɗo goto kadi ɓurɗo law welde kadi quoi tawi si walike simi jentiki on ɗon ko fof kemin kadi mi memmina hoore an nden ha tawi so gara kadi ka hoore an kadi quoi par ce que mi jokkodirano kadi e boyji am buysi kadi quoi ay ka boyji ɗi mi jokkodirano ɗin fof kadi ɓen kay fof maɓɓe kay ko yimoɓe kadi quoi mais yadano gam mais quand même on dirait que haare ko boyɓe ɓe wonnoɗa jokkodirde ɓen ko ɓe waɗi ha wonɗa musicien ok donc mi aray kadi e ma ko ɓen kadi mi jokkodira mum ha kamɓe kay ɓe yima kala ka ɓe yeehi ta fi maɓɓe kay no towna mi daari kay noon foti kay ino laaɓa kadi hoore neɗɗo kadi quoi kala ka yaaɗa aɗa teddina kadi e population kadi minne kay noon koye buyi kadi quoi min kay wayli kay jeema mi mijiti kadi min ɗum ɗo kadi na waɗa e hoore an kadi quoi min mi décidi kadi inchallah jaɓinewni mi visi ka woɗɗi kadi mi fellay kadi e nder musique on kadi nan décidi kadi mi yimay kadi ha mi heɓa kon faala kon kay ka nder musique kadi quoi allez-y donc on nani Lem City Boy Kobriyano wo mbuɗi no woodi ko nono de Kobriyano on kadi woko ɗum woni Kobriyano koye soso kadi quoi par ce que min ko depuis ko Conakry fuɗɗi kadi affaire groupe on kadi quoi ay ka Kobriyano yanon ko woni ala Kobri on ko ɗum woni mbuuɗi Kobri jerejef voilà on nani wo mbuuɗi no woodi ala no woodi kono mbuuɗi ala ko noni ɗum ɗon kadi ɗum men famal ɗum moƴƴade mbuuɗi no woodi kono ɗi ala ɗi ala ok toujours kadi min nayi ɗon kadi ay ka annane kadi min nayi kadi sirno on kadi ko noon kadi min ƴettirimo kadi quoi par ce que ay sa nani a joddi kadi e sosoɓe ɓe nayi kadi andande so joddi tugan e sosoɓe ɓe yewte kadi andatare ma haalaji gon ton ɗi analyse ta ha ɗi ara kadi ka hakkille ma min mi jokkodirani e boyji am wona ɓe ko minnama ko yimoɓe ɗon kadi ɓen ɗon kadi mi jokkodire maɓɓe ha tawi fi maɓɓe welilam min lanci groupe mais hande quand même min komi fewndi ɗo silan faala yaade hande par exemple mi wadda émission e ɗi groupe ji ɗi annitinɗa hiɗi Wakam ma ɗum hiɗi Grand Dakar sikkuɗa c'est possible sikkuɗa kamɓe ɓe waway absetude ɗum ɗon eyyi ɗon kadi wawa assude ɗum minne kadi wono union ko inna union Grand Dakar kon fof kadi ko chef union on kadi dari kadi yesso ɗo kadi ko ɓeyta kadi Kobriyano ko woni chef union on Grand Dakar kadi union on groupe aji kadi busno Grand Dakar kadi la waɗi kadi compte ɗo kadi ko ɗum waɗi goy si mi invituma par ce que lan andi an on côté Grand Dakar on fima fanɗa ton a faami donc si mi invitima donc uniquement lan andi hino woodi ko wata représente de Grand Dakar par ce que hande menen andi Medina ɗo groupe ji ɗi no yarata noon a faami min nanay noon kadi onon Grand Dakar to par ce que ko cadre ma groupe an ko ɗon ɓurɗa basade e musique
afami en ara di noni di minanay bebe waka madum bebe Grand Dakar be na groupe ji di Medina di duma naki giki ala e majji donc kadi la fala ya labbina non parce que min haysi minanata 100% mais wonde futtay kan de noppian ok donc min nay kadi ko haalda ɗon kon kay ko wano noon kadi woniri kadi quoi min nay kadi Medina kadi e Wakam kadi ɓen noon kadi ɗo kadi ɓe feppa kadi quoi woni kadi ɓe feppa kon kadi hannde kadi enen fulɓe Fouta ɓen kadi ɗen jooɗi ɗo kadi goɗɗo kadi organisé soirée natare ma kadi o déplace o yakama kadi nde wotere kadi o naɓanorama kadi prévente on tigui kadi ƴetta ɗen kadi prévente ji jaɓaɗe kadi inna kadi ɓay ardi guike kan kadi mi jaɓayɗe kadi mi yiyam valde soirée ma nden on tigui yiya valde soirée ma nden o ya iwa toon kadi warta ka makko kadi a noddatamo téléphone a naɓata message waɗa histoire ha tigui tigui o mi weltanike on fo mo garɓe ka soirée an ɗo ɓen mi jarnino mi landiki son hewto e jaam wonna message walla nodda on tiga direct bete walla no immorɗa naɓornoɗa prévente ɗe no imma kay hanto kadi naɓa kay ɗe yaha kay ka makko ena felfitamo kadi o welto kadi pour jam kay sa organise no yaara kono ñande naɓanoɗa prévente ɗen hay o valide ka soirée a noddata a haajata kay ko ɗum woni probléme Medina e Wakam eyyi ɗon kay min nayi kay ko ɗum kadi donc allez-y donc aray ko Kobriano responsable groupe ji ɗin ton e Grand Dakar ha presque memoyi Wakam donc en arte kadi ka Dave sikkumi noon Dave si mi wawi famude fewndo ɗamari clip ji jelu mari clip ji ɗiɗi donc combo e majji faalaɗa hannde yomin jouine ɗo taw ou bien ɗimen momin feƴƴini wono moƴƴi non mo feƴƴini ɗo yono moƴƴi donc konto ittata mbuuɗi fi waɗugol ɗin clip ji par ce que anni ko musique tout woni passion ma o musique tum par ce que hannde si a laari min jogui entourage quoi nani te entourage on boɓe tegat ɗi min mbatta vidéo te kala min joue concert ji nani mi yahara komi artiste ko mais mi yahara concert mere de concert mere moom mi yahara concert kalmo mi naati woda ko jaltinɗon de mi yaha concert o quoi e min woni hoore amin waɗa organisé sina soirée ara e mere donc allez-y on nani Kobriano o yata concert mere fi on ɗum parce que an da hecci fof ma ɗum ɗa memoye plafond ka goto ala yetta fof aɗa andi si a yii pi abbima lawol goro sel artiste ji kewɗi ɗo hannde ɓe yiyere ɓe nana concert tum ɓe hawjana par ce que min ga côté am quoi si tawi a gomi hoorema artiste hay si tawi son goro baɗɗa taw mbo heɓani 100 000 wiide mais si tawi ano gomi hoorema ana wawi gagnade hen kaalay quoi si tawi andi musique par ce que nak kala ko batta il faut ganda ɗum carrément si tawi a ƴoƴanani ɗum a waɗa ha tampa hande artiste ɗi joni an comme no e batta ɗo ni ɓe nodda artiste mawɗo ɓe noddi artiste mawɗo han ɓe nodda artiste tous gonɗi Dakar ɗo ɓe nodda wona sappo wano nogay joni onon pi nogay ɓe wodan natuɓe ɗo 21 heures yiyeno yim walla 22 heures mais 22 heures si a yimi fansi jel tawararo est ce que noon kadi fansi jel tawararo abi est ce que noon kadi hande par exemple si goɗɗo organise concert goɗɗo no wawi organise de concert a faami organisera concert on par exemple 7 millions organisa concert on gueyna on tigui ara e Dave inna lam mari concert a faami Dave inna ok a yoɓay lam ɗum ɗon yoɓa Dave ɗum ɗon a faami Dave ko artiste jo mo mari fans club est ce que Dave kañum kadi no addorde yimɓe mum ɓen fiisi 21 heures tawimo ko concert on suɓe ƴawnimo 21 heures fi o himu hara haysi goto kellanalimo yimɓe makko ɓen kellanaymo non ɗum no wona par ce que si takam a yoɓi kam ko bimami ko mi addanamma fansiji ha beltoɗa te kala min tan goto si mi naatiran a sikka wolde o artiste mawɗo o naati si tawi kam a yoɓi kam ko kaldude wongo quoi voilà allez-y donc on nani Dave BM ko wi kon donc de toute façon onon kadi ɗo wawi wadde réaction ji mon ɗin on waɗay tun 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawo yewtudude e Kobriano maɗum Dave BM maɗum wawo yewtudude kadi e DJ Billy ɗum noon a waɗay tun 78 waɗa 116 waɗa 82 waɗa 38 donc grand wuri si tawi clip ɓay Dave no mantade no wolde no inde kañum kanko mo mari yimɓe finançoɓe kanko wala golle fussina musique donc si tawi clip makko no laati ɗon si tawi a préparanike mo si tawi himo préparanaɗa a wawi lammo nadande joni daroyen Dave par ce que ɗen andi Dave darike e mantagol sabu an noon koye mi yi clip o mi yiya qualité clip o mi yiya ko woni wolde kon grand wuri si c'est bon may daroyen Dave arten Boy MC man Def Deng andindiri MC deng andindiri Deng andindiri MC deng andindiri Ay way boy en dadandiri Yiben dadandiri Ay way boy en dadandiri
gini nanki fi hilo yimi gini Foki ko feti gini nanki fi hilo yimi gini Kunyama kala mimi sati epi mi suwete ko bala pasi Ko fuitera boni tapi minda mi jalanta ma haisi gasi Ko feki no ko bonefis Dani rape makibi Sacrifice epi ko iya mami yari fis Ko tere mi de bamitis Rape de gini hombo burimi Ko fopo mangon comedy E pourtant hitine on bepi Me mami tapa di ba Vito hada tami hautan di ba Hita mi kasa teka Veja hada tami sonka seka Jagi nonga jodi ni mi lodi Jokera ma fiji don poti E hulida me kadi mimi pobi Fuck nigga jandu ko mi wata kono wodi Dabu hino hidi kadi sobi Eska ego peti kadi hori Jaka talete oburi toti Ta acho kadi tefa kadi inna ahoti Guri bunna mami wogi Talando si woda mana wogi Talando si banda mami sodi E pourtant mi do jobi posi Andindiri MC den andindiri Den andindiri MC den andindiri Ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy Ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Foki ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Kusama kala mimi sali jaguda do kala gasi Mi jalanta ma haisi gasi Lo wande bunna mande woni tadi Kusama kunda sama kala nono kusama kunda woni dis Joyi fulo marki bi jingani lenyal munga woni dis Ko jengi mai woni min Sacrifice Ebi ko jija momi wadi gis Jangami dema chusa komi ganno mi jagga mali nisa Jangami winda lira bimboto mi holla bego nanda Den andindiri MC den andindiri Den andindiri MC den andindiri Ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy Ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Foki ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Hakuna men hiden andindiri hamba wani kinna Jibi libi mimi feki seki ko ancholi lagi hidon hatta tawki hilo loti nasi Ko bay kun tele mi libi yen tape man denga gondi ila Sida wawi rapu nigga tapto hila Ajala itu mimi warate puta la fala janga jaba kila Nama jabara ko minen kanondiri na jangi mai wani jibi libi onen jangi video minen joyi ki minen wai jibi enen kanondiri kon cholli ladde ko mi jangi mai ko mi jinne modon kon jibi libi na jimbe bonde wani jikku bondo Den andindiri MC den andindiri Den andindiri MC den andindiri ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy en dalangiri Yiben dalangiri ay boy Ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Foki ko fetin gini nanki fi hilo yimi gini Den andindiri MC den andindiri Dev ko anyombo andindiri an ko hombo nda wolan foko famina namen andi drill mongo ça frappe no tapude kanopi quoi donc test on joli me landu to an ko hombo nda woldude hombo donc andindiri nge hombo no mi fami est ce que na master sukuru an no na master sukuru wadi mom wadan som boyani spécial makko rang mais makko mo andi minen andondiri joni an ko angem andindiri no gangi de gandi ala mi dasa ko tele mi ama mi odo men ganno non mais attends andi min goni wala talangi rapport jo promotion makko mi damara mo na promotion arrête na promotion andi ande ko fionu na promotion an hida ayeti tama a windi tesma ha wida do andindiri donc menen si men nani do andindiri men anda bombo afa mi men faale ci anude carrément an ko angi hombo andindiri contre fotuno don contre pire don mbaɗo contre sonko don maɗum konde tuma onon ɗiɗo waɗ ɗon concours rapa liɓuɗamo hombo non mon andi parce que dans 2 semaines waɗɗo passé mi yaltini son goro hombo jaabima hombo mi haaldi hen spécial rapport goro rapport Kolda mawɗo quoi wattu makko on toon mawɗo o quoi makko mi haaldi hen ay andindiri kala ko makko mi haaldaren ɗon quoi ok ko kanko kadi jeeyi donc ari joni on konno waɗuma ƴetten oɗo ka téléphone allo ɗuytu télé on allo allez-y merci beaucoup on ɗon kadi waynitike Dev ko be laaɓagoy rappeur jo wonɗo Kolda hi honno wiyete no quand même est ce que no jari quand même andi quand même min no welalan hundotere min hande si ayni lan DJ Billy ko an ko mbo marɗa concurrence mi haalande non flow Kolda
Fulo Kolda anko ange on non andiri min e makko andiri ke boyando kala mi wadani mo son danta makko mo ande affaire o jette ngodo si arto en allo allo allez-y merci beaucoup on donc adi wayni tike Dev ange on ko noni problème non problème amen mon andi parce que hande ko gemme ngoni quoi ko be fama tanko mo andi meno me ganda mi hono mi yaltini sa tanko konnu an meno parce que hande wodi wonde worere si a falama yaade yeso il faut visa ro mo oddi hande min wawno do wonde boy min wondi do e boji dantan gandinanta ana andi be bom boji garo do di hole hande min wanno min fonno bande mi mabbe mi haldana nin quoi mais nak mi o wattu mi teganto yirere ande wattu mi tegi yirere andero ala bi gongol ala tambo gandinanta min na sombo gandinanta boy mo gandinanta mi yida walla minen gondi wal non mi visa nyam to woddi mi visa ra an alata rapero sifa master sukure nda jangol fula doen non mais ala tan dum do mo vrai ala tan ben non quoi donc c'est là vous dire uniquement an da dépasser ko moni gollude ko non to mawdo ro min gay ko ron tan men da dépasser be non mais be la andi mi master sukuru ko dum werta kanko so ari o asima responsabilité makko go inne carrément kanko dum do be do hay mi darata be non mais mabbe be gandi be gandi be bi kalmo landa mo yire def be mais habi dev hip hop fula don ma dum Guinée Bissau hala pular ngal dum ko noni yarde ton parce que min j'arrive pas à comprendre non est ce que anan dum pour tangude parce que ron hande si a yehi ron si boji di accatama haydara il faut joguda talan carrément de gonaron quoi te tegaron koy ngal te wattu doni leeri kam bado be ron hip hop be to fula du ron ma e pi be gande hambo yire def be gande dum bu wona se kambe be andi ko mboni def anga da goto non mi wadan mi solan sa gandugol be ok mi solan gandugol mais ka relation ji dev mari artiste be fula du ben featuring didim parce que o mo waddu aw featuring do ko pullo futaji ni o do ko siddo abe mene a fami mais attiti ben no fof a wadi di o do featuring mi wattan nin kala e goddo de balle tawona kala pullo tawona bom pullo on ko olofajo ko parce que nak wodi hunde wori anandi hande si tawi afa waɗani a falama affaire juura war watirdu ɗum hakkude mon tan parce que comme ça no goɗiɗen ɗo ni sim falama juuran ko il faut mema ɓe gomɓe o yesso rooɓe anani parce que mimi hande si tawi mi ima nane émission o ɗo salminta ɗo ɗo fuɗɗo saɗo mi ima koldami wooda anani parce que ande ko tagi bimami min kolda o wattu no heddo sani musique am woni heederon no keddo sani musique am Guinée Bissau heddoran ton tan parce que min gam ɓuuri ando e Sénégal ɗo te groupe bom bokki ɗo kala gande arti kewɗi fuladu minen bokki groupe goro quoi donc si mi yaltini ne baɗi sa partage affaire o wata yaaduni no yarodani quoi Guinée Bissau tini sanon ɓe baɗi sanon ɗum tawi bimami de musique am o kolɗam ɓuuri ɗum ɗaminorde Guinée Bissau mais nak si mi yeehi Guinée Bissau mi hebbina ɗum par ce que ɓoyani mi yeehi ron te kala mino waja min waɗa préparé tourné goro mbomo foti wadde inchallah si mi waɗimo après mi uddira Dakar ɗo sa waɗi mo artoya ka fulani uddira Dakar ɗo allez-y donc on nani dev en artoya kadi e dev surtout e probléme ji musique ɗi andintinɗa hiɗi wadde fuladu toon ni probléme musique on ɗon heɓude ton kon hay si tawi ko ɗo wonda mais peut être harayɗa puisque ɗakka nder game harayɗa andi quoi donc mayin ka lemsi boy rapidement on say wawen artude par ce que ɗen andi ko 19h10 hande men woni waynitade parce que ko 18h10 men fuɗɗi donc lem city boy hande men arta e mon depuis honde tuma existe ɗon lem city boy depuis honde tuma madi ɗon hande o moƴƴini o groupe mon ɗo o woni hunde wotere depuis honde tuma ok donc min nayi koye depuis 2021 min fuɗɗi kadi golle andatarma golle groupe on kadi ko on sa min gari kadi ha 2022 min gandi fuɗɗi kay tabotude normal kadi min tawi jama fuɗɗi min ɓatade kadi quoi mais lem city boy hande kadi ko himoɓe hiɗon e nder ji hiɗon himude himoɓe ko goto ou bien ko jeelo onon himoɓe minen yimoɓe kadi e nder lem city boy kadi komin dato kadi
o yang imin ko Briano oda kay ko Mamzo Boy oda ko Omzo Dollar kadi ko ko mena wono nge der Lem City Boy ko me yimo ben joni Lem City Boy ko himbe jelo woni der ton der Lem City Boy kadi min no ko men 5 personnes kadi won der ton kay darti kadi ko dara ni kadi fi Lem City Boy kadi donc allez-y on nani fi Lem City Boy hande ko minni on ko tum ko himbe kadi be andintinda hibe fusude moƴƴa surtout ƴetten oɗo ka ligne allo ayna o yehi donc allez-y merci beaucoup kankadi o weltanama fota wona seeɗa donc min innay tum souvent yon ɓurtu natude ka ligne parce que ɗen andi enen ɗo foof émission on konen fof jeeyi émission on donc ka Jama TV ɗo hino numéro on ley ɗon on ƴettay tum kadi noddon en direct wawi yewtude artiste ɓe men wawen commentude fi artiste ɓe men ɗo taw yeggitu kadi ɗi anniversaire ji waɗay ɗi ha wono himɓe wonɓe ɗo e Jama TV ɓen haray kamɓe kadi mi arta e anniversaire ji maɓɓe ɗi jetten ɗo allo oui oui ça va on noye ça va alhamdulillah no marsude ça va kikiɗon ça va yettude Allah hiɗon e jaam ɗon noddude men honto aɗa falama tardude a seeɗa men dano no ari mi tardi seeɗa fiyon num ok andi ko lacciri ko san hande mi soƴƴiri ka Alpha to andi ko lacciri ko san mi soƴƴiri ka Alpha to Mr. Like on noy hiɗo e jam miɗanali ayi de artiste ɓe ɓen ɓe mo koldano ɗo ngala paygal kadi ko ngal Fouta Diallo ley miro ka sikkuɗo darde ɗo na ka konno hirɗa émission on kadi ka non mi weltike noon fima yo na mi weltike merci beaucoup lay non mi weltike mi yinneldaari ndi yo Allah yoɓe donc allez-y merci beaucoup lay ko clip on mbo an faalaɗa on say men o kane hande mi yeggiti ko Mousto Camara hiɗu ɗon allez-y merci beaucoup lay coiffeur kadi mo jooɗi to e Medina rue 11 maɗum inna rue 8 angle 11 maɗum inna rue 11 angle 8 lay le grand coiffeur lay petit on ko gannintinɗa kanko kadi min nima sa heewi moƴƴa jikku ko ha e makko kanko e bollaji donc aray ɓen ɗon kadi ko himɓe am ɓe annintinɗa iɓe yiɗi DJ Billy moƴƴa mi ƴetta e mo noon kankadi ɗo gandi kankadi ko parejo jano e 10 février on ton e Ñani Night Club donc arten tun e Lem City Boy ha joni donc Lem City Boy min ɓurta landade Lem City Boy hande hiɗo wadde musique hiɗen andi noon Dakar ɗo a waɗa musique woɓɓe innama ko saabu rewɓe woɓɓe innama ko saabu andede onon ko saabu honɗo wonɗo waɗirde musique ok mi waɗirde musique hande ko sabu anda tawre ma kadi yomin évolue kadi ha min anda min puusa kay culture Guinée on kadi ha fof kadi wawa wayde koye pay koye ɗo kay koye fuɗɗorno kadi sama kala wona kamin sikkuno ɗon kadi ɓe yaltiti kadi quoi minen faala yaltitande jama ganda tawre ma kaɓe sikka kadi quoi minne kay jama on kadi yoɓe prépare o nder 2024 on ɗo kadi ko wuuli kayno arde kadi quoi si ari kadi min fatini kadi inchallah Lem City Boy fatini kon ko wuuli ɗon kadi ko saabu ɗum kadi dilal ɗo si fatinama min hiltoto kadi ha ɗo kadi min ara kadi min jonnaɓe ko exemple kadi quoi wona noon kadi GC kana kadi ɓe yaltini kadi anda tawre ma kay clip kadi ɓe yaltinaymo kadi le 23 décembre kadi quoi ɓen ɗon so awti anna ilan sohli ɓe ɗo par ce que min sago an kala marɗo clip kesso aray joɗɗa ɗo parlant de clip en arta e mon kondituma min wawi habbade clip ji mon ok kondituma par ce que natugol e musique on tun kadi hima ni tun clip ala haray c'est un peu mine kay ɗuma onno fof kay ar kay abonno kay ɗo e 2024 so ɓen niwa hande 2024 woni no 30 2024 inchallahu kay Lem City Boy kadi yaltinay kay andatarema clip kadi ko ɗumanoto kay ko dimbita kay Sénégal dimbina kadi Afrique on fof kadi minatama kadi komi watta kon kadi ɓoyama kadi takkodirede kadi pour yo Lem City Boy waɗu clip busnon haali kay yo Lem City Boy waɗu clip himen e nder mum kadi sago amen
wona ya natu ngender kula kadi inna kadi a heɓɓay kay ko wonton ko fo kadi quoi sa naati kay ko ya wadde kadi hayɓa ko falda ko ngara aroɓe ndara ɓen kadi si ɓe ari ɓe ndaari ɓe weltoto kadi haɓena kadi bon courage kadi quoi min faala inde union mon kono no wiyete union on kadi anatarma kadi union on ko ɗum woni himɓe fottuɓe ɓe anatarma ko jama foti halde foti woni ko ɗum woni union o waɗu ko union le fait que ko union initiri union mumen initiri kadi quoi groupe aji ko 5 groupe on to menda ko 6 groupe dalu on ton kadi quoi ɗum noon kadi fof ko Grand Dakar woni kadi ko moni président maɓɓe kadi quoi inchallah kadi donc haray wano ɗin groupe ji ɗon kadi yoɓe habbolal le 30 inchallah haray enen fof ɗen invita ka réunion ko Lem City Boy donc haray enen fof ɗen invita toon inchallah haray DJ Billy kadi no toon wawa andidirde ɗin groupe ji ɗon par ce que si tawi groupe ji ɗin par exemple no toon waɗayɓe clip ji sifa ɓe limuɗa ɗo haray DJ Billy noon invite ɓe fof ka plateau ji ɗo pour yoɓe wawa ɓe ara ɓe feƴƴina ɗo clip ji maɓɓe ɗin par ce que min ni on Jama TV ko ɗum ɗo woniri ɗo DJ Billy ko ɗum ɗo woniri ɗo pusugol culture o ronka fanɗinde goto jandina fof par ce que yiɗen andi enen tigui hande en neeɓi hiide télé ji mais woɓɓe go hari pour yoɓe ar ɓe waɗa émission e télé ji go haray no sattani ɓe ha donc iɗen andi Jama TV udditiɗɗame mum ɓen aron waɗon promotion clip ji mon ndin ka Jama TV ɗo ɗum noon ko monument Colobane ɗo woni arten joni haaɓe ton e Fuladu naten e probléme ji Fuladu ɗin tigi musicalement ko woni probléme musique Fuladu on tigi probléme o hunde woore wonɓe dowɓe ɓe cali wallude gomɓe ha ɓawaɓe calɓe wallude ok yaaɓe ha dow ɓen no sali wallitade wallude par ce que hande filage keɓa fitrin mo gandiranta ɗin to dow satti buy wona seeɗa ɗum ɗon an kon ɗum lancata e ɗum ɗon message pour parce que hande anga woni porteur de voix hunde woore rammi reɓe mboyji ɗi no mboɓe no gom hoore mum to ɓe gondo minen mbaɓe ɗon tawde de an pour ma mo ɓeɗo wawi gollande non no wawi ɗon yettade ay to ɓe gondo ha ɓe cali wadde fitrin billahi minen mbawi ɗon yettade ɗum tan mi yira boyji ɗi quoi no ɓe liggoram ɓe goma hoore maɓɓe quoi ɓe gacca coow est ce que non quand même o communication mo wonɗa jonide ɗo addata kamɓe haysi ɓe annino waɗugol featuring ɓe salo non parce que hande non addata si a yiɗi an de ta part a meeɗi naɓande goɗɗo demande waɗi dugol e makko featuring o sali non mi waɗi ɗum mi waɗi ɗum quoi mi waɗi ɗum lawol gorol ƴetten oɗo aren allo waaw wonno ay no mar suude jam tun alhamdulillah sikkumi ko borom le 9 décembre ni ñaani night ka ayma gango degiri kon ɗoni welde mi yi joni message ma mi arayno joni mi feƴƴinane kono ɓay hiɗon hawji ɗo kural ok yirata ɓe on ko plateau ɗon ɗon allez-y note oɗon ko yiro ɗon préji Lem City Boy mi namode ɓen courage kala ke batta ko fof kadi wakkilo wiro kaɗo wa Kolda kadi ɗon yuroɓe kam naccala e goto min naɓe affaire musique on mbaɗe ɓe musique on koyeɓe courage o allez-y DJ Lamzo ɓe anda ko honno ɓe faala par ce que affaire musique yamba woni ɗen sa jokkima jokkina ande fi rewɓe a wawi a jokkima jokkini fi rewɓe haray ɗum noon ya annani ko waju DJ Lamzo gunni heɗite non andi yeddo on parce que buyno ɗo yimma tawa ko fi 2 son 3 son kam heeɓi boy walla daari kañum andama tan heɓa jiwu laba kon tun accita wallahi hande kadi daroyta ko kay studio kono en tuna wona président Lem City Boy ɗon wona hande moƴƴa ok bile makkitama joni layno ko jam on dal le 9 décembre fof no invitana ñamno sala ɓeɓe ɗum noon ko haaju amen acci ɗumen e mum inchallahu rabbi de joni amen en welti meɗen darde kadi lawiro ɗon kadi madame ba wela bingawal donc wela bingawal billahi ande sa tawi ɗo ngal guertogal angoya anta noon ara noon awata andi ɗum noon ko resi waɗi ɗum noon ko resi ɓuuri waɗi ɗum noon e garaw Lamzo guertogal hara ko debbo konno ɗum wiyete gertogal ko diwa gerto awa gasi ko ngal mi ñaami ande gerto siko goro ala ara wela wallahi aray ñinaɓe dal ɓe couragere nani allez-y DJ Lamzo allez-y ok merci beaucoup en tout cas merci beaucoup DJ Lamzo kankadi ɗo gandi mo mari émission ji ɗo ka Jama TV
tous les samedis sikumi et tous les jeudis aray ou bien tous les jeudis sikumi aray kankadi mo mari do émission ji donc kankadi do andi rendez-vous makon mignon hikka Jama TV adana woni himbe be andintinda si promotion fe Jama TV do tum par la force au Marseille ko du wadi mina taw kala mo andintinda da mari promotion mo fe inta woni ko concert woni kala ko marda yar Jama TV do annonce fi concert ma me yaltinane mo katele Sénégal fo hiyamo parce que mi halni on Jama TV partout fendo Sénégal ka yarda andare Jama TV donc hara bende ma no wali himen kadi ka YouTube ka Facebook ka Instagram haraw yeggitali onon cheikh téléspectateur be do way kadi télécharge de gido Jama TV ka Play Store mo wawo ndarude ka téléphone mon Jama TV harano laabi post wawa jogido écran plat donc are dum do non hidon andi ko golle directeur on golle madame Ba golle teli golle DJ Yaya donc ko golleji di anintinda di wadde Jama TV do donc allez-y merci beaucoup à Grand Wuri gido Jama kankadi mignon si goddo yaltinanima ha wallima heɓi télé ko wawa wolde hajuji maɗi parce que ɗen andi ɓawo ɗo hari hay pour ya naɓu message e téléphone ko probléme ko ya window e lettre jonnora goɗɗo o naɓa ay ka donc arino joni hay message no wawi feƴƴude nder télé joni ɓe laguine to ɓen hay simi jonnani on tigui 10 000 francs lawawinde nenan ɓeya 10 000 mon o yahanemo to donc aray ɗum ɗon ko golle guiɗo Jama TV merci beaucoup aussi toute l'équipe de Jama TV kamɓe kadi ɓe weltana wono sister ACM ɓe foof hay goto mabɓe tinde e taali kadi ɗo gandi aray neɓata fuɗɗo donc aren ha joni par featuring mo wonno ɗe wolde on est ce que an sa lanci on message en disant que yo Jama on yoɓe mo be yo gollu golle mum nden on tigui tawoyayɓe dow ton a faami ha mi landima si tawi an a meeɗi wadde signe artiste jogoto fi yo waɗu featuring koye on réponse wonnoɗa mi artirima ha ɗon non meeɗi ɗum wadde laawol gorol donc mbo heeɗi vocal ji ɗi anani après nak mboyi kam mbo ala temps o wattu raw quoi anani o ala temps ma quoi ɗon mboyi kam mbo ala temps quoi anani ala temps honno wiyete on artiste o non jara non mi halta allez-y donc allez-y comme tu veux may anani mboyi kam mbo ala temps quoi après nak mi andi mo lolu quoi mi waɗi mo mi accimo quoi mi accimo anduɗa peut-être au courage tewni ou bien voilà voilà depuis on temps avant on temps avant ɗanudude mo et après ko nodduɗamo konu ressentiruɗa avant appel on et après appel on non parce que min gay min nangi musique amboyno wadde avance de parce que rewɓe gonton comme no mbimami nane ni min gay mi tawatɓe ɗon par la force ɓe gandi ɗumen to ɓe gontomo min de ɗum mi nangi ɗum mi gomni hoore am quoi est ce que noon naaɓe wonnoɗa wolande ka clip ɗo awa non clip o mom andidiri mom kala mo artiste jo e wawro yiide hoore mum allez joni mi faala andude mo naata ka youtube ma dara ɗi clip ji konnugo tappata def bm kese DFBM c'est très facile a waɗay tun DFBM naata ka youtube makko mbo yaron sonji goɗɗi kay clip ji ɗiɗi allez woni kala komi wattani préparé joni yalta inchallah ko ɓuuri ɗin clip ji ɗo donc an ala ɓe ɓurɗa artiste ɓe ɓurɗa non anandi mi hande hunde woore non en parlant ka nder haqqille ani konto mi falama arani heewi no heewi joni est ce que ɓen si ɓe lancima message fi on waɗu featuring an a jaɓay non mino yiya affaire o wona bon si ɓe lanci kam ko mino yiya ɓe lancanima fi on waɗu featuring ko wona goro kala inɗaɓe ala temps non mi yamɓe kon no wiɗa ɓe non ɓinɗo mino golla projet quoi eyyi won noon boy goro mbo bimi on min liggo woore donc cela veut dire ala temps luttuɓe parce que boy goto sa validi goto habbo tumi jonnoma exemple min simi lancanima fi e waɗu featuring a faami Cobriano nima yo waɗu featuring an aynilan an abset tan ilan min ayni oɗo ɗay projet cela veut dire ala temps makko mais si tawi ko an iɗi haalde noon non hay si ko an adi haalde joni an sa fuɗɗike andi noon ko ɗon probléme woni andi kon ɗon pire probléme o woni a wata nangude an ko yaynuma ala temps ko muusama ha inna a tawoyayɓe dow a faami andi ɗum ɗon muusima est ce que on mo wonɗa wolande ɗon on mo wonɗa wolande ɗon on est ce que o absettano ko ha tawi joni ɓe o absettiɓe no ɗuuri o ala temps waɗu dugalem a featuring non comme no mbimami ni mais wona on tan min boyji ɗi e kewi ɓe fof waɗa massa sugour en fof ɓe gandi granji ɗi ɓe gandi no wayi ron fula dow quoi boy ɓe ballani boyji ɗi ɗum wona min tan haalta ɗum kay boy mbo landuɗa ɗum noon hirama gomɓe dow ɓe ballani boyji ɗi onon en parlant andi min siɗe wolde fi fuladu haray la welti quoi parce que fiyon ɗum ko musidɓe an woni toon a faami ko yimɓe ɓe annitinɗa hay simi wonata pular mongal 100% mais ɗe yewtude ɗen famodirde ay le fait que ɗen famodirde tun haray ko musidɗo an donc mi falama landade wondutere hande ayni ɓe fof ɓe inni probléme on ko grand ji ɗi mais
laɓɓina nan ko honno ni pure probléme grand ji ɗin ha tawi onon on innayi probléme on ko grand ji ɗin par ce que mbiɗa andi an sa woni artiste jo ni no wonirɗa ɗo ni a waɗi clip ji ɗiɗi ɗi marsi sénégal fof andiɗi an e hoorema kon comportement jogotoɗa ka non jowra on non par ce que min waddi e fitrin boji goɗɗi waddi e boji goɗɗi guernanda haydara ɓe mbaɗani te leeri kam joni onon kon ɗum falɗon ɓe walliram non par ce que hande ɗin tum falon mino faala fitrin ji ɗi te kala si tawi par ce que hande stage stage mawɗi ɗi maɓe batta ɗum organisé ko kamɓe waɗata ɗum maɓɓe ɓe noddara hay boyo gooro anani ɓe mbaɗiyan a yiya artiste gooro boyo ne hankiran boyo gooro ɗe noddan han téléphone billahi mais an def an ay ni ɗum kala mo anndanmo kandi ko noddude concert ko yoyoɓe ka joni si tawi on tigui ala kasema ono da min wona min tan mi kasantende non min mi kasanani hoore am de min gan taw ko min barki Allah no ɓe gattu min taw ko min non mais boyji ɗi mi woni kasande ko non mi wona min tan non donc andi alaji maɗin ko nder ko réponse ji piège par ce que fiyonu sa ni ko boyɓe ɓe wonɗa kasande an a dépasse boyɓe ɓe premièrement ko attiɗa inde boyɓe fof ɗa dépasse ɓe joni ɗa kasande boyɓe joni boyɓe kadi no faala waddude ma fitring mi waddi joni an goɗɗo lansanima message inima yo waɗu fitring inɗamo hiɗa mari projet non mais mino gollida e goɗɗo hono mi wara gollide kala e goɗɗo ɗum mi wara ɗum wadde allez-y donc en tout cas voilà en tout cas mi faala onon fuladu fof mi lansana enen fulɓe wolayɓe ɗengal pular ɓen fof kala mo anditinɗa aɗa wawi wallitade goɗɗo puusu fi wallugol mo fiyon ɗum par ce que hande ko an janggo ko goɗɗo si janggo no wonoyi goɗɗo tawi an on janggo ɗon an a wawata ko on ɗon no wawuma wallitade c'est pour cela haray wallitagol jeunesse on c'est très important so aray wano makko baɓe on ɓe fuladu ɓen artiste ɓe dev woni bugaɗe ɗo kañɓe ɓe foof haray kamɓe foof yooɓe waw wallitade jeunesse fuladu on par ce que jeunesse on no ɗuuɗi ko wullitoto ɗo wallitemen hande kadi ɗen andi fuladu na saare nde anditinɗa ko saare to sokere ko saare jannude donc haray komi ɓurtata lancude message enen fof koye wallidir Lem City Boy on ko honɗum marɗon ko wi on e o probléme moɗo woni wolde en tant que artiste jo mo andintinɗa hande par ce que débat on déjà o naati an kadi ka artiste jo la gandi artistiquement aɗa wawi jabade e on kaɗon woni hande an a woni artiste jo a lansani par exemple King Jo ay nimo ɗa faala on waɗu fitri o nima o ala temps an ko no wonta réaction ma on pour moi ok donc ay so wonila min hande mi lansanimo message min mi waddu fitrim o wonila o ala tan kadi mi nanguitirtamo fi ka andata ma kadi ha ɗuma kadi ɗuma probléme makko on kadi quoi meccitemo nder ɗon kadi ɗum kay décourage tala o kay lan kadi courage kadi quoi par ce que min hande mi juutal kay ka musique kadi quoi kono woodi kadi nodduɓe lan wonɓe la wiide kadi mi waddu kadi fitrim kadi quoi ay ka wonɓe ɗo haɗo kadi bontu piki men kadi noddalan kay chaque fois mi waddu kadi fitrim kadi quoi ay ka kono men noon kadi min inchallah kadi ɓayɗo en kipitaw fo ke kadi komin kipi kon kay fo ke min yaltina ha jama on taw anda kono doole amen ɗen foti kadi kono ɗe woniri kadi quoi minne kadi hunde wotere kadi wonɓe journaliste ɓe ɓen kadi minne kadi ɓen kay ɓe sali kadi wallitagol andar ma kadi pay ko waɗay koy kay andatar ma ekkitotoɓe fi sa wuliri noon de sa wuliri noon haɗa no satti de non mi coupete par ce que fiyonno sa ni men sali wallitade min pour an min enen ɗiɗo yewtere men nde juutali fi ar ɗo ka an joni a botum andi min mi ƴette tawni pas responsable andi si a wole an dogade non mi faala yo laɓɓi ngala kan innu woɓɓe goo andi fiyonno par ce que ala kan no dowa laaɓude min enen ɗiɗo yewtali ko juuti fiyo mi invité ɗo ka en woru tum famodirde n'est ce pas donc si a ari mi invitima e waɗi émission ay mi journaliste ɓe ngala wallitade jama o et pourtant la wawno inde joni o ala clip mais ça ne veut pas dire que o ala clip andi ko ɗum mari importance woni ko on tigui wa faala lancude kon fiyo jama o andi min souvent ɗum mi waɗa reproché ɗum kader hoore an min darata neɗɗo fiiɗa mari clip tum mi invité fiyon ɗum par ce que a wawata wallitade goɗɗo hara o heeɓi si o heeɓi a wawata mo wallitade joni par exemple jonnete exemple ɗa dari ɗo joni ɗa wawi lancude message inna min probléme clip an on ko 100 000 probléme clip an on ko 200 000 manque probléme clip an on ko 50 000 goto mo annitinɗa o yiiɗa waɗa ɗo freestyle o yii style ma on o yiiɗa woola welamo tum on naata ka compte mo accituɗa ɗo on fi carrément innugol mo naata ka YouTube mako ni joni ko travers on toon tigui rewri naka ka émission donc c'est pour cela mi faaletake non ɗa wolide noon ko ɗum waɗi simi taƴuma heña a faami joni noon ɗa wawi continude ok donc ay merta kadi wano ko haalɗa ɗon kadi quoi ay ka hannande kadi min ay kadi
ɗon kay min nayi wano no haalirɗa noon kay woɓɓe goo kadi quoi wano antarma kadi min nayi kay pay kunsare en ɓen kay no antarma ɓe mari doole kadi quoi e affaire wallitagol kay pay koy kadi quoi won antarma fulɓe buy kay ɓe jooɗi ka réseau sociaux kadi ɓe mari doole wallitagol pay koy hay so ɓe artuɓe tawi goɗɗo no jooɗi hara yaltina son ɓe tawi mo ɓe jooɗi ɓende oɗo ko yimo ɓe yi kay compte makko youtube on ɓe ari ɓe tawi mo jooɗi ɓe filmi mo ni ɗum hayso ko photo makko ɓe naadi jama buy kay wawa mo hen dal ƴetten oɗo lemsiti ɓoy allo allo yo wonno way no marsude no mutugo kombo Juma oɗo ɗon hande no fembilan fembol o hewte ka korondol tumi faale dogude no andi ko ɗum mettilan koko hewtuɗa ka korondol ɗon falɗa taƴude Juma andi ko ɗum mettilan hewti ka korondol a falama taƴude ɗon andi no menen ko haala kan okkata min mbuuɗi a falnola warde na ko ɗo woni Cobriano mbuuɗi no woodi ala ko leymiro woni jaabumo ok donc aminata kay leymiro kadi ko ɓen to leyjo e centre kadi quoi ko ɗo woni ko amen kadi ka mo nande woni moƴƴo sawa alhamdulillah nan ko jantin fewndi kadi sawa ok an kadi a weltana aɗa salmina kadi ko amin de kay courage dargol men kadi ɗuma kadi min ko leyjo woni ko amen ka ɓenta ɗon kadi leymiro kadi quoi par ce que man koye contre pita on kadi quoi ɗannana ɓena leyjo e kadi ko a leymiro ko ka ɓenta ɗon leyjo e ɗon contre fo ko contre sa inni leyjo e kay ko leymiro on notorta kadi quoi leyjo e kadi woni ko amen kadi quoi hay ka ay ko non woniri min kay ko to woni ko amen non woniri la joni ay goɗɗo suusata tultude ɗum allez-y Juma merci beaucoup wono waaw enveloppe ma on no arde nan accu ɗon tayaw mila gandi ko naɓatama kon no accu tun ay noon ay mi woli tun ay mi ala toon hay fuy mi andi ko awa joni noon a heɓay toon goɗɗum inchallah allez-y merci beaucoup Juma e laayi ɓeɗo kadi ko ɓe fembilan hande ne ko ari o meeɗi yide yimɓe tato no femba goto donc mo ɓe jogo tendo ngal poɗiraɗa ha ɓe faalaɗan taƴude korondol ngol en tout cas merci beaucoup à vous hi nane harɗa lansude sifa pay kunsare en hi ok sifa pay kunsare gandata ma si ɓe ƴetti photo ɓe tiri kadi andata ma artijo walla ɓe tawi mo répétani ɓe filmimo e sa famille andande ɗum ɓe lanci ka page maɓɓe okkaymo kadi doole han kadi o noddamo kadi ka page makko kadi andata ma wona noddirɗa ala ni hande kadi minne ɓoyal kadi ko yiɗɗen ko yoɓɗen kadi ko waɗɗum kay ko gikke maɗen kadi quoi mo yiɗɗa o kadi ɗa laaɓani mo ɓerde maɗen kay minne kay kono laaɓi kadi quoi minnete kadi handande ɗa wallitade kadi culture guiné on kadi a ɓuytu kadi wakkilade kadi quoi hono pay kunsare handande menen men ɗo min hiidiɗo chaque fois kadi min hiide ɗo kadi bojji kono mais a ƴetta numéro makko on ɗaɓanama message o japotako ɗum kay naynugo ko ɗaɓɓirgol noddi kalsi andatarma koye wallitor men doole ɗo joguitiɗen kadi quoi honɗum e doole wallitorto men andatarma si min yaltini son walla si min inni min préparé ɗo kanko andatarma mo tawa wonɓe gaɓen kadi quoi waɗana men vidéo on fanɗu ko nadda men ka youtube makko o lança men walla ka facebook makko andatarma ɗum kay yonay ko wallito men kadi quoi kala yiɗɗo noon kadi on noon kadi okkay courage ha ɓe wallito jama wonno kumpay ko noɓe wallitori ko ni ko nakadi kadi quoi par ce que minen kay komin yeeli ɓe fi mum min innaki handande ko argol to waɗa kay pagga e fiison on kadi quoi miɗo yeeli kadi andarama wonɓe darde ɓen fof kadi yoɓe partage anan kadi ha hewta pay kon sare kadi ɓe fof maɓɓe kala waɗo kadi andarama hara ko
wonɗo kay ka ɗuma ka réseau sociaux kadi onno kadi yo wallito men menen kadi no men yaara yeeso min naala wallitoro men kalsima on kadi quoi jaraɗo wallitoro men kalsima min wallitoto hoore men kalsi on kono kala ka antarma ka wata men nadde fino men ƴawira kontuji ba men on ƴawa ha menen kay men hewta ka fof hewti ɗon kadi min torima jeeji ma an kadi a waɗo ɗum ɗon ka réseau sociaux wallito men wonɗa pullo woni soso woni maninka woni landuma woni berse lan torima jeeji ma ya wallito men kadi quoi toujours kadi mi yeggitaɓe waka men kadi ɗanno kadi groupe aji woni toon il faut lan salmini ɗi a wano corniche ɗo Médina kadi on fof moɗo noddita kadi le 2 décembre o ñannayyi club kadi quoi ay ka aray kay ko Lem City Boy kadi nodditi fof kadi quoi donc allez-y on nani Lem City Boy wolo 2 décembre ɓe mari soirée jano waɗo ñaani ñaani watta donc allez-y hay on nani hito Lem City Boy nane mi naniɗa wola fi YouTube si on tigui wallitotomo donc hande ɗon jogui YouTube pour yon tigui naatu ka page YouTube ko no watta ok pour nargo kay ko page YouTube kadi min nay kadi sa windi Lem City Boy 224 ɗe gandi kay 224 ton kay nasama kala kay ɗum non kay ko jan ko teddina kadi fi kadi quoi non kay ɗe gandi kay ko Guinée on kay jeeɗu non kadi quoi na ko fandi kay na 224 ko ɗum non kay na ko fandi non kadi quoi ko teddina donc sa nata a waɗay tout Lem City Boy 224 nata donc ara jama on nani hiɗen e 19h10 hein donc haysi mi luttiri la gandi na ko ɗuuɗi ha donc ko ɗo kadi arten acciten Dev taw o waɗa freestyle makko on si daaro en deuxième clip makko on noon si aro en waynitoɗen enen e Lem City Boy kañum e Dev komi faala ko freestyle um tosukum ni puisque yow nenga danga ay dama bëgg dégg tuuti freestyle boo xamante ne andi ko andi dana andi mo freestyle on ka freestyle andi lu ga donc da ngay firi aca firi freestyle ñu dégg zup ay min gale boy jinne ɓuura andirede Def BM manam si a defa kan war watti dan e follere la timi samba kam boy kan hande wolle 28 rapport momi jaggi ɗo no andi watta jeggi dig nanka boy mi hollama ko gaddormi wuttang e rawni mi ɓerni ange ɓawle fils andi ko ɗum wella guinɗa malla boy jinne ɓuura andirede Def BM jeehno tak jërëjëf manam si a defa kan war watti dan e follere a waddi follereji hakkima allez-y chers téléspectateurs mi on nani Def BM ko artiste jo kadi mi haalani on ko artiste jo mo andintinɗa tous les mois mo wawi yaltinde en exclusivité ji ɗi andintinɗa ɗi fuu say noppi mon ni ko artiste jo kadi mo andintinɗa Kolda fof no holorimo artiste jo mo andintinɗa o yeggitira ɓaawo Kolda o yeggitira ɓaawo Guinée Bissau o yeggitira ɓaawo kala ɗengal Pulaar donc onon kadi min torike o yo wallumo donc en aray kadi ka Kobriano ko ndu waɗa men okkude ɗon grand wuri préparano alan clip Dev on taw ko ndu waɗa men okkude ɗon komi wawi heɗade donc ay mokkay kadi wonɓe darde ɓe fof kadi andatarma kadi ɓurtu kadi arde courage o dara kadi mokkaɓe kay fifna on kadi andatarma moƴƴi on kadi quoi allez-y meɗen heɗiti on kay mi arta kadi o nananana jemmaleri min ekiɗo wangon kadande cangol yandi ɓatoɗalan simi landike fale an yandi waɗanalan min e bele boy lodede sam kadi mi nama ko ñani ɓe men nodditi ɓen fof kadi mi nama on fof miɗo nodditi on lodede sam kadi ko ñani lodede sam mina on kadi do ko ñani ɗo wango jemmaleri allez-y on nani o rendez-vous maɓɓe on ko le 2 décembre ara enen fof ɗen ton inchallah grand wuri oɗo no Junior Bari a yeggitaka ha le 6 janvier kankadi o yeggitaka anniversaire makko jano waɗo to ñani grand wuri joɗɗan clip Dev on deuxième clip on arto en waynitoɗen koni mi heddinima kon bama min gon dissone dow moɗon haysi wara wonde bim jaggu jango mi janginama joggu bama ango a jibinaɗo bi jangol jemmale janginimi woni jangi jikkumo joguiɗa bim samsu koni ɓe janginimo woni geroɓe bigale nderen geru woni zeroɓe jingal janginaɗo woni ɓeɗon bonni placide bir jangol solna dala songu santanta nenen biyu babiley donga anga boma kise maytaɗo jappal dugal nasa biri MC go jinne o kay jinne o kono ko jinne o waɗi jinne o jamane
yel mino nyale joni mauni mino jala jinne o kay jinne o kono go jinne o wari jinne o jamalo juga yel mino nyale joni mauni mino jala achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya ayya achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya kujambo dongo wele nimmi mawdo mo joma galle jaba nimmi nangu mi jangi nami ko mi jangi kenjidi kalasi mi jabati mi nyamara ko bendani cinjin galle mo mi narati foki flo simo timmani luge kaduma jangani ko mo dole mo jogole dole bente yino golle bente yino dungu be bigale gollu ko forno dungu mi joga e tala mo joro gungu be joyle dole be goma dara be dangile bone be nafa dara mi yotti mi fole mu woni e dara mi dangile bone mu woni e jama go jinno kay jinno kono go jinno wari jinno jamana juga yel mino nyale joni mauni mino jala jinno kay jinno kono go jinno wari jinno jamana juga yel mino nyale joni mauni mino jala achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya jinno kay jinno kono go jinno wari jinno jamana juga yel mino nyale joni mauni mino jala jinno kay jinno kono go jinno wari jinno jamana juga yel mino nyale joni mauni mino jala achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya achumi jala nyanya DFBM nga donc clip manitina li mom xamna ni élèves yi waruñu ko sétane parce que la ngandi élève ben ci ndari du do ne ba taara ci benni goddo ki va au tableau ko baflo ando exemple bi baaxul le onon élève ben o exemple do Mariama Dielo o exemple do mo jaade donc ko pay ko ngadi ko manitina ko mi yalni on kontum o inni ko yeso o fewri mais lan motax rap avec mballa bi lan motax non parce que andindiri mi waɗi rab degentan mballa ko mi adi mais nak woodi ko andiranta mi adday ɗum joni inchallah ɗon gala ɓe yayi quoi si Allah jagi koye men habbo quoi men habbo projet ji way waɗi 10 bi wona seeɗa allez-y nena sama gars yi na ngeen xaar dina indi lu 10 fan yi donc ci da ngeen di dugg rek ci page YouTube am da ngay def DFBM rek nga dugg fekk ko foofu ɗo ɓeeɗo kadi wo ay waɗay tum Lem City 224K donc naata ka YouTube ji maɓɓe ko artiste ɓe ɓeeɗo marno ɗen invité comme hande ɗo ka Jama TV donc en accitay mo be lance dernière parole mum waynitoro min kadi mi ara mi waynto on say mi jonna on rendez-vous donc ko Dev fuɗɗore taw kanko waynito inchallah on so en jonnen Lem City Boy Dev kono waynitorta mine salmina Mamadou joɗiɗo Maroc mine salmina Ose ɗin to Libye min salmina Guissé Diala Kumbi ɗin Dakar ɗo mine salmina kala gonɗo to entourage Def to e groupe Def o quoi mine salmina ɗum min lando o jantu woni meɓe no e ba préparé les 16 décembre inchallah e woodi concert goto concert bandima min oɗo der tigueji ɗi mbaɗi disponible inchallah pat ɗum quoi mino salmina nak surtout woɗaɓe Guinée Bissau Samakundaɓe kala gonɗo Samakunda newo Samakunda woɗa mino salmina ɗum mbi wona seeɗa allez-y donc on nani DFBM no salmina on fop chers téléspectateurs ɓe onon kadi hari ko onon e DFBM mayka Lem City Boy mayka voilà woko Cobriano ok toujours kay mi salminono wonɓe la darde ɓe en direct kadi minnayi kadi hannde kadi ɓurte courage agol aren kadi daren kadi pay ko min ara koye courage o ɓurtanɓe kadi courage ude ɓe ara kadi ɓe ara hewta kadi ka bilboy ɗo kadi pour no kadi noɓe immora kadi noɓe yaara yesso kadi minnayi kadi kala hewɗo ɗo kadi Allah nawrumo kadi yesso kadi quoi ay ka hannde kadi minnayi kadi mi salmina wa Grand Dakar foof meccali goto kadi wono ko Lem City Boy Junior Lem City Boy GC Kana Roi de Mike Jamaïcain ɗo hono King Boy Dance Union Boy Family ɓe fof maɓɓe dal an salmini ɓe kala momi falti dal hara an salmimo kadi jooɗi jongi fonti jonko ka dambugal makko kadi ko hara kay ɓe andi kadi ko hombo omo ɓe netta o ko giɗo minuma giɗo yonɗo ɗo woni hande kay ko Cobriano imo jonniti fof kadi lo teedi samro ñannayyi club kadi mi naɓora kay andatare ma kadi ko yoori ken ay ka ko yoori ken kay mi naɓorta kadi 2024 kadi ɗo kadi ko
wuli jawno arde kadi o ngay koy 2024 ɗum ɗon o ngay alkasa yon tumanto ari o fatay o yawatarde kono so ari ko warno o woncitay ko ari ko fof ka awa menen kay so min ari ɗo de 2024 yonay yokko kadi quoi ɗon na o ko walla mi salmina Khalil boy am goro Khalil kay momzo artiste comédie quoi mais boyji ino ballumo mais jabode abonné to TikTok makoro mo wada ko mon Instagram mon TikTok mon affaire aji kewdi quoi mon YouTube kala mamzo mo yire quoi de ganji dino jaddare mo buy wona seeda kal balludo mo walli kam quoi inchallah donc à travers kadi ko DFBM wiido ko donc aray ko yo wallito communauté kala communauté o wado TikTok wado théâtre fop aray DJ Billy no invite ma ka plateau do pour rien que ya ɓurtu lance des pages jimadi pour rien que yo jama on ɓuru andude koye golle honno wonɗa wadde hi a towninani hondu ok toujours kay min kadi hande kadi min kay mi ɗo ardanta hoore ma kadi ɓeynata woko bébé star kadi ko hay ka o dimbina e fof kala kadi ka o yaari kadi quoi on fof mo kadi aron kay dogi to gandata hoore ma kadi aron kadi abonne ɗon kay compte TikTok makko so windi kadi bébé star kadi on yiyay kay compte du makko kadi aɗen kadi wallitodemo kadi kankay ko jeyaɗo kadi e nder Grand Dakar kadi wonɗo kadi e wallitade kadi wonɓe nder Grand Dakar ɗo kadi ko hay ka mais en tout cas sikkumi ɗon préparani kadi le 10 février on ka donc haray chers téléspectateur ɓe kono mi neeɓi o wolirande noon DJ Billy souvent mi yeggitata ɗum ɗo wano Tad Safa en kamɓe kadi hiɓe salmina fota wanna seeɗa wano Tad Safa kañum e G Life Boy yeggitaka wano be mamugen hay goto e mabɓe yeggitaka donc hiɗon andi onon fop war kala mo andintinɗa a towni téléphone ma waɗanɗa DJ Billy vidéo fi le 10 février ton e Ñaani Night Club DJ Billy no remerciement moƴƴa wona seeɗa ɓaynen fop ɗen andi aduna ko sabu fop ko sabu ko yiɗa o ko sabu donc haray on fof kadi ɗon jonna rendez-vous mercredi prochain kanta an wonɗo darde on a ƴettay tun kadi téléphone ma on waɗa vidéo on tosokum wola fi le 10 février au Ñaani Night Club pour l'anniversaire de DJ Billy addanalanka téléphone a waɗay tun 70 waɗa 925 waɗa 62 waɗa 75 donc haray chers téléspectateur ɓe hande hari ko le 22 novembre hande hari ɗe marno invité kon Dave haray kanka hiɗen andi ko artiste jon jano hiɗen andi kadi hino ɗo woko woko Cobriano Yam City Boy donc kankadi hari ɗe marno ɗo invité ɓe annintinɗa ko spécial ɓe donc quant à moi kadi mi jonna o rendez-vous mercredi prochain et émission go merci beaucoup chers téléspectateurs ɓe merci beaucoup onon ɓe ka Facebook merci beaucoup onon jooɗiɓe e darugol ka écran ji mon min jonna o rendez-vous mercredi prochain bye bye